Vaombulelwa vafumbili vane vafumiraru vavo vabva shangoni la Lesotho vatanu vachibva fano haya Afrika Tshipembe muthu ye wa Eswatini ngeno uyo mumwe achibva kha la Zimbabwe. Vhathu avo vho farwa zwi tevhela ṱhoḓisiso dza malugana na u gwa mugodi uliswaho mulayoni fhaḽa Stilfontein. Vhadzulapo vho itela minista wa mapholisa vho Bheki Cele khuwelelo ya u vhea phanḓa na u fhelisa zwiito zwa vhutshinyi vhuponi havho. Minista wa mapholisa vho pfulufhedzisa u vhuyelela vhuponi uvho u ḓo davhidzana na vhadzulapo hafho nga fhungo iḽi. These results we have yielded is because of the good work the police are doing. And I'm very glad that community is concerned, and we will be working together with community, and the results will be even better as we work with communities. They have made some invitation that it should not be only zamazamas, but they also come out for stealing of cables here, which makes life difficult for them and all that. So the community is on board, will be on board, will work together, and surely results will be much better. Vocele vho ḓadzisa ngauri vha muhasho wa minerala vha fanela u shuma vhukuma u vhona uri zwiito izwo zwi khou swika magumoni. Department of Minister Gwede will have to play a very big role together with Home Affairs, because some of those people will have to be taken back, those that have not committed crime, but also with the local government, because some of these mines are handed over to local governments, and then they'll have to work out in rehabilitation, but also the owners of the mines will have to come on board in terms of rehabilitation of these mines. Vaombulelwa vha khou lavhelelwa u ḓivhonadza khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Stilfontein matshelo nga Ḽavhuraru.